Wendo wiruo na murio naguo ni wirumagira. O niguo kuhanikire mwena wa Makoboki, gicigo-ini kia umbunge gia Kigumo kaunti-ini ya Murang'a. Thutha muthuri umwe kuhobanirie mutumia wake na Mundurume muratawe makimuiya wendo gwake mucii na guthukia muno gitanda-ini kiria makomaga na mutumia wake. Macungiririo muthuri uyu ni undu wa maruru niamatharikire na kumoraga. Endwa aya eri makorirwo mari njaga na nguraro njuru cia mutwe kumana na itharikira ria muthuri wa mutumia uyu ukuyithitie wendo. Agikira ndetwe mukonde OCPD wa Kigumo Ibrahim Mchuma augite uthuthuria wao uronania eri aya mekuringitwo mitwe na kindu gituhu. Chochote cha kufanya tujue ni nani. So alipopata akawafumania na ikawa na akapigana na wao. Akawashinda nguvu na katika kupigana akawa wamewapa. Mwanaume alikuwa amefunikwa blanketi lakini hapo chini ya kitanda na mwanamke alikuwa juu ya kitanda. Wakachukua mbili wakachunguza wakatengeneza wakaprocess the whole scene na wakachukua mbili wakaja wakapeleka. Aikaria Makoboki ni makomithirie giko kiu na njira nene na moria andu aria mahikanitie makinderie micini yao. Miri ya eri acio ni twarirwo nyumba-ini ya kuiga miri ya thibitari nene ya Murang'a. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mwihaki wa Kamau.